Niweze kuwasalimu na kuwatakia amani ya Bwana iweze kuwa pamoja nanyi. Nataka niweze kuchangia pamoja nanyi maneno machache ambayo nimevuviwa ili niweze kuwafikishia mahali popote mlipo. Damu ya Wakristo wanaouawa kila siku kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu Kristo ni mbegu ya Injili. Narudia haya maneno. Damu ya Wakristo wanaokufa, wanaochinjwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu ni mbegu ya Injili. Kwa sababu gani nasema haya? Kila Mkristo ambaye anainuka kwa ujasiri wa Mwenyezi Mungu na kumsimamisha, Shetani huwa hamuachi mzima. Tunamfahamu sisi wote kijana mashuhuri ambaye alikuwa ametamalaki kabisa, amejulikana sana katika ulimwengu wa kisasa, ambaye anaitwa Charlie Kirk, ambaye amepigwa risasi. Amepigwa risasi kwa sababu gani? Si kwa sababu ya politics, mtu asikudanganye, si kwa sababu ya mambo mengine, bali ni chuki ya yule muovu ambaye anaendelea kuonyesha dhidi ya wale wanaomfuata Kristo. Kwa hiyo hii mbegu ambayo tunaendelea kupanda siku baada ya siku haitakufa kamwe, bali mbegu hii tunayoipanda itaendelea kuzaa. Ni ile ya Mathayo 13 ambayo mtu mpanzi alienda kupanda ikaanguka. Ile iliyoanguka kwenye udongo mzuri ikazaa 30, 50, 90, 100. Ile ndiyo tunayoipanda sisi, na ndiyo maana unaona Wakristo Shetani amewainukia. Kila mtu anayejaribu kutangaza ujumbe, either apelekwe polisi, akamatwe na polisi, unaona, akamatwe na vyombo vya sheria, kisa kuhubiri neno la Mungu. Je, tutanyamaza au tutaendelea? Basi nataka nichangie maneno machache katika siku hii ya leo ili nikutie moyo kwamba ile ni mbegu ambayo ukunapanda, ile ni mbegu ambayo tunastahili kupanda, maana inamea na inazaa. Sikiliza kwenye maandiko matakatifu pale kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya 10, nianze na mstari wa 28. Kwa hiyo hatustahili hata siku moja, nilikuwa nasema tena, tunahitaji kuwa mashujaa wa Mungu. Tunahitaji kuwa watu ambao ni majasiri wa Mungu. Sikiliza mstari wa 28, anasema, msiwaogope wauao mwili, wasiweze kuiua na roho. Afadhali muogopeni yule awezaye kuangamiza mwili na roho pia katika jehanamu. Huyu Mungu anatufunulia vizuri ya kwamba japokuwa tutateswa, japokuwa tutaumizwa, japokuwa tutawawa, tusiogope huyu anayetuua. Tumuogope yule anayeweza kuua mwili na roho pamoja. Sasa huyu anayetuua, huyu adui Shetani, yeye anaua mwili, lakini roho zetu ziko hai. Kwa hiyo ndugu mpendwa, usiogope kutangaza ujumbe wa Mungu. Kisa utateswa, utawawa, utapelekwa jela, utapigwa mawe. Wakina Stefano walipigwa mawe, mitume walikufa kwa mateso makali. Kwa hiyo tunapoona haya, ni sisi kuamka sasa, tujue ya kwamba ule mwisho unakaribia. Ndugu zangu, katika jioni hii ya leo, ni wafariji niwaambie ya kwamba watu wanaokufa ni mbegu ambayo itamea na itaendelea kuzaa. Lakini pia niweze kumalizia pale kwenye 10, nisome mstari wa 22, panasema, nanyi mtakuwa mkichukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Ndugu zangu, tunapoona haya mambo yanaendelea,
tuvumilie. Safari inakaribia. Yesu anakuja. Yesu anataka wewe na mimi tuweze kukomalia neno lake. Yesu anahitaji tuendelee kupanda ile mbegu. Anahitaji aje. Unaona, anakaribia kuja. Kwa hiyo Yohana anasema yatengeneze mapito yake. Yatengeneze mapito yake. Yesu anakuja, yuko mlangoni. Ndugu yangu mpendwa, usiogope wale wanaoua mwili, wasiweze kuua na roho. Mungu akubariki sana na kutia nguvu na kutia moyo. Unapoyaona haya, ni muda wetu wa kuendelea na safari, maana na sisi tutapitia hayo hayo. Kwa hiyo tusiogope yule anayetuua, tusiogope kwa sababu yeye hawezi kuua roho zetu, yeye anaua mwili. Unaona? Kwa hiyo niwatie moyo. Safari ni ngumu, safari ni ndefu, lakini songa mbele na Bwana awabariki.